Kaže, kamera ide, kaže, ton tiho, sve ide. Evo nas ponovo u zgradi apartmani Nautika, u Domu kulture. Počinje još jedan novi podcast sa Nebom. I šofrom. Pazi prst. I ovoga puta, pazi prst. Više ćeš mi dosaditi, s tim tačno ću otkinuti sebi prst. Naš gost, sad kad smo krenuli kao kako ćemo predstaviti, kaže... Skromno. To, nemoj da bude ovo ono. Ništa, mogu ja da te predstavim kao vođa Kozjeg pokreta otpora Nije sam ovca. Pa ne znam, možda sam ostao ja jedini član, ali... Dobro, to je svojevremeno bila jedna pobunica ili pobuna u Podgorici, nešto vezano za gradsko pozorište i iskoristili smo neke elemente predstave Kozocid koju je režirala Vida Ognjenović i to se nekako fino uklopilo, meni se mnogo dopao. I tu se i pominje Kozji pokret otpora, to je njen tekst i ona je režirala, jeli? A ispod piše Nije samo ovca, a eto, baš za početak da se trudimo da smo više ovo gdje je amblem, a manje ovo što je u slovnom dijelu teksta. Pozorište, šta ti je prva ljubav? Pozorište ili pjesma? To jest ne prva, nego šta ti je bolje? Čak da bi to nazvao, to stalno što imamo potrebu da zovemo nešto ljubavlju i tako dalje. A ja mislim da je to u stvari, da je to neka potreba za nečim. Prosto, jer kad je ljubav prema sebi, onda vi volite sebe u pozorištu. A kad je ljubav prema pozorištu ili potreba da se bavite nečim, da nešto stvarate, to je onda pozorište u vama. I ja sam to nekako, čini mi se, davno razdvojio i nekako živim na taj način. I to mi se čini da je ono što meni odgovara i što mi treba. Tako da je, ajde da ljubav ostavimo za ljude, a pozorište da bude neka potreba što ne bih rekao da je manje važno. Od pjesama. Pa ni to nekako ne mogu da razdvojim, znate. Te neke stvaralačke potrebe jesu okrenute prema sad koliko je ko radoznao ili po navodnicima drzak i bezobrazan da se bavi svim i svačim i da se nađe u svakoj čorbi, a ja sam očigledno takav tip, prosto mnogo stvari me interesuje, radoznao sam po prirodi i onda pokušavam tako da promišljam u raznim smjerovima, što možda nije dobro baš, ali čini mi se kad je pozorište u pitanju koje nekako sabira sve te razne stvaralačke potrebe, da je to baš idealno mjesto, tako da mislim da je moje mjesto nekako najviše u pozorištu, da tu je i poezija i taj neki, ne znam, osjećaj i potreba za estetskom nekom ljepotom ili nekim temama koje su interesantne i koje znače nekako progres i napredak. Pa evo, ne znamo dokle smo stigli, ali u principu sve je neki proces, tako da ne ganjam samo cilj i neki rezultat, nego uživam u procesu stvaralačkom, pa tako i u kupanju preko ljeta. Reci mi, Dejane, znači, kad govorimo onda, kako si ti to već odavno razlučio, znači, pozorište kao umjetnost, a ne kao poziv, ne kao neka struka, nego kao, tako je doživljavaš. To je, kažu posao, ja stvarno ovo ne doživljavam kao posao, tako da, a mislim i većina mojih kolega da to ne doživljava kao posao, da je to, ili bih ja želio da je to svima neka potreba za stvaranjem, a uz to nekako idu i ostale stvari. Uz to ide i negdje slava, negdje novac, negdje uvažavanje, negdje titule, ali mislim ako se bavite na pravi način ili ako dajete sebe cijeloga nečemu što se zove umjetnost, da nemate možda mnogo ni vremena da razmišljate o tome da imate suviše nekih koristi koje nisu vezane za to poimanje stvarnosti i života i ljepote na kraju kraja. Da li te nekad zaigralo srce možda s obzirom da svi živimo... Ti tako ozbiljan kad mi postaviš šta pitanje, imam potrebu da vidi sad kad zaigralo srce šta je. Stari je srednjački voz. Kako sam razumio, ima strah. Ozbiljan si, pa rekao sam ja da se potrudim da ozbiljno odgovorim, jer je to... Kad ima strah od srca, vidiš.
od ljubavi nema, evo srce ima. Dobro, srce zaigra često u raznim okolnostima, jeli? Zaigra srce i kad čovjek ima tremu i kad je pod adrenalinom i treba da igra srce. To je zanimljivo. Da igra, pa bolje da igra malo brže i jače nego da ne igra nikako, jel? Tako je. A kad sam rekao zaigralo srce, s obzirom da je današnje vrijeme, novac nije sve, bez novca je sve ništa, jeli? Kad pogledamo, ne možemo biti zdravi bez novca i tako dalje. Da li bi... Ne znam, ja mislim da možemo biti bolesni sa previše novca, na primjer. Granica je naravno potrebna, to je okej, ali kažem, kad hoćeš zdravo da se hraniš, da kupiš neku organsku hranu, da uzmeš neku suplementaciju i tako dalje, u današnje vremeno to košta, to je skupo. Današnje vremeno, a u nekadašnje vremeno kad nije bilo novca, isto su ljudi preživjeli, je li tako? Jesu, ali drugčija je bila i klima i... Bio doping u to doba. Odavde ih povedu tipa na Durmitor, na pripreme, 10 dana, onda uzme krmu, izvuče, napravi jednu botilju dobru krvi i kad se vrati ovdje, tu njegovu krmu vrati i tu ti gore skoči hemoglobin. Govorim sva je priča bila zbog novca, a kažem, da li si nekad sebe vidio možda u nekoj igranoj seriji koja ima 500 epizoda i da Ne volim sebe da vidim nigdje gdje nije izvjesno ili gdje nije realno očekivati. Pa ne znam, mislim, vrlo je primamljivo danas snimati. Posebno serije, jer tu postajete nekako popularni, više vas vole, javljaju vam se, odmah vam nude nešto preko reda i tako dalje. To je prosto u prirodi ljudi da se identifikuju da li sa likovima ili protiv njih, ali sve misle kao kad mi se u komšiluku jave, ja znam da sam bio negdje na televiziji, ne svojom voljom, ali to je nekako je prirodno, jeli, da se dešava to da postanete i neželjeno poznatiji ili popularniji i to je ono što televizija i danas svi ti vizualni mediji vam omogućavaju i niko ne bježi od toga i to vam posla. To je stvarno neka prečica do nekog, neću da kažem, do nekog uspjeha što se tiče popularnosti, više posla, pa možda i više novca, ali to ne mora da znači da ćete biti bolji i da ćete se usavršiti u svom poslu više. E sad, ako ste dovoljno pametni, vi ćete bez obzira gdje, ako imate priliku i mogućnost da birate, pa kažete ovo hoću, ovo neću, to je odlično, a ako i nemate baš mogućnosti i želite da radite, onda se potrudite da kao glumac, recimo, najbolje odradite taj svoj posao što možete, da se najbolje pripremite i onda sve je u rukama publike i medija i ostale propagandne mašinerije. A koje uloge najviše voliš? Mislim, koje su ti najlakše, da tako kažem? Ja sam pomalo proklet, ja sam prilično puta uskakao u neke uloge koje nisu moje i to mi je nešto kao neki izazov bio. A to nije baš ni pametno, znate, da se upuštate tako da uskačete u nešto što je onako možda i nepregledno i nemate o tome dovoljno saznanja i prosto je neko kao da vas bace sa 3. sprata, onda vi razmišljate da li su dolje dušeci, da li je zrnograška među dušecima ili je samo beton. Ali, eto, recimo takav sam ja po prirodi, volim to, volim sve žanrove, prosto ja mislim da je dobro za neki trening glumca da se svuda nađe i da sve proba. Igrao sam u lutkarskim predstavama, igram i dan danas i dječje dramskoj sceni i po predstavama za odrasle. Volim tragediju, ali volim i komediju, ona je uvijek dobra za neki kontinuirani rad na sebi i tako dalje. Tako da ne mogu da kažem sad da nešto više volim, nešto manje, ali mogu da kažem da su mi neke uloge prosto bio sam nekako blizak njima ili u toku rada sa rediteljem koji me je razumio i kojeg sam ja razumio, tu se stvore prosto neke veze koje omogućavaju da taj proces u radu bude divan, istraživački i to je možda i najljepši dio taj. Naravno, dio koji se dešava pred publikom jeste rezultat onog rada i poslije imate neki drugi život predstave, poslije tog procesa rada, također veoma zanimljivi, ali uvijek je na neki način i riskantan. Prosto je ovaj poziv je neka vrsta stalnog rizika, stalno vam onaj Damoklov noć iznad glave
stoji, ne znate kad će da padne, onda sanjate ponekad kako ste zaboravili tekst, kako ste blokirali, ja sam sanjao da sam na bini koja je podignuta iznad publike 30 metara i onda stojim onako na rubu, gledam i čekam da se sjetim teksta, sav crven u licu, izblokiran i onda se zatvara ta zavjesa, publika odjednom počne da negodi i tako, mislim, takav je poziv. Sad, ljudi koji se ne bave pozorištem možda ne mogu da razumiju kroz koju vrstu stresa mi možemo da prolazimo, a opet s druge strane to je jedno veliko zadovoljstvo kad se vi dovoljno zaigrate, kad poznajete materiju, kad ste dobro pripremljeni i onda igrate predstavu i uživate u tome zaista kao da nema nikoga u publici, ali osjećate njihovu energiju i oni vašu. To je zaista nešto što je neprevaziđeno i neponovljivo. To, za razliku od filma, je neka vrsta malog čuda koje prosto nije moguće. To je kao ovaj naš podcast, ide stalno uživo, nema snimanja, nema povratka. I onda kad se napravi neka greška, to je prosto oprirođeno je sve i nekako je meni to uvijek draže. I kad radimo sa djecom, ja kažem, djeco, ne bojite se greške, pa to je divno. Najdivnije i najprirodnije što nam se desi, to je greška. Ovo što je sve savršeno, to smo vježbali i učili. Ali kad pogrešite, to je nešto što je izmaklo kontroli nečega nad vama ili vama nad nečim i to su divni trenuci, pogotovo što je dijete manje, to je sve slađe. Sad, nije dobro kad neke određene greške prave neki koji su visoki po 3-4 metra, jeli, sebi, pa ostali svi stradaju zbog toga, ali što se tiče dječjih grešaka, ja mislim da je to sve oprostivo i prosto mora da se gleda na to kao na neki kvalitet više i nešto iz čega može da se izvuče. Kad govoriš o greškama, da li možeš se sjetiš neke greške koju si napravio u samom izvođenju predstave, koja nije bila u tekstu, nije bila u scenariju, napravio si lapsus, a da je to publika nekako prihvatila kao da je dio scenarija? Da li ima takvih slučajeva? To je dobro, jeste, pa naravno da ima. Desi se da publika to prihvati, ali kad ja čujem šta sam rekao, i koliko je to nebulozno i koliko je to potpuno, prosto se desi neki u rečenici, neki uljez kojeg ste izgovorili da ne znate odakle je to došlo. Ko kontroliše to što ste vi rekli, vi ili nešto drugo. I onda kad ja se sjetim sekund ili dva poslije toga šta sam rekao, publika pređe preko toga, da li se vadiš? Oprostivam, ali ja ponekad ne mogu, jer mi potpuno izgleda nevjerojatno da sam takvu glupost izvalio, na primjer. Da li se vadiš u tim situacijama ili pustiš da to... Pa nekad je dobro da prođete dalje, ali ja sam od onih koji pokuša da se vadi. Nisam kladioničarski tip, ni kockarski, tako da to nije ta vrsta, ali pokušavam, nekad vam i kolega pomogne, nekad se sami izvlačite, nekad možete, a nekad ne možete. Kad je Šekspir u pitanju, kad je Čehov u pitanju, tu je teško da se izvadite, ne znam šta radi u tim trenucima, ali postoje tekstovi, postoje nešto što je u nekoj situaciji određeno, jako znate kuda vam ide i lik i šta treba da uradi, šta mu je zadatak, šta mu je cilj. Onda se snađete. Eto, ja to govorim prosto kao snalaženje, jer često se postavlja pitanje o improvizaciji. To je svima nešto najinteresantnije. Kako vi to improvizujete? Po principu ne bi trebalo da se improvizuje. Jeli, možete da improvizujete u stand-upu i ne znam. Ali pripremite se i onda radite nešto što je dogovoreno s partnerom na određeni način, ne uvijek isto, ali ne s istom energijom, ali negdje u principu vaš lik treba da je konzistentan i mora da ide u određenom pravcu koji je dogovoren da bi postigao nešto u odnosima sa drugim likovima i tako i dalje i tako dalje. Tako da dešavaju se razne stvari, ali ja to nekako više smatram kao snalaženje u trenutku kad se nešto desi, a nekad se desi improvizacija, prosto vam naiđe nešto što ne možete da odolite, pa to i bude na granici šmire, kako mi to zovemo, ili tog nekog dobrog ukusa, da li će da bude pretjerano, jer gluma je najbolja kad je ne vidite, kad je prirodna. Sad, zavisno od žanrova, sve naravno, negdje namjerno morate da pretjerujete, negdje u burleski morate, ne možete da igrate prirodno, morate da, to sad zavisi od žanra, ali u principu sve je vrlo interesantno i danas se žanrovi često i miješaju, tako da ko zna šta vas može snaći, zavisi od toga koliko vam je reditelj maštovit i koliko je dobra podjela. I koliko dozvoljava
dozvoljava Dobro, odstupanje. znate kako, kad mi se dohvatimo scene i poslije premijere, kad su zaista ozbiljni profesionalni odnos glumaca prema dijelu koje radi, tu nema mnogo osiliranja, ali opet na neki način život predstave u vašim rukama, više nije u rediteljevim rukama, ali desi se da reditelj zabrani predstavu jer su glumci prešli mjeru. I to obično se desi da je kolektivno pređu. I bude obično jedno ili dvoje kada kažu nemojte to da radimo od predstave. Tako da dešava se, razne stvari se dešavaju, ali uglavnom u nekom mom iskustvu nije se dešavalo baš da se to desi. Evo malo safta, neki primjer, možeš li se sjetiti nešto što te ovako zanimljivo bilo da si Pa tako ne mogu, rekao, ako da bi si pričao smatrao? nešto, ako bi izvlačio sad, morao bih da izvlačim iz svojih nekih iskucava, ali to možda ne bi bilo korektno prema nekim kolegama ili Ne, mislio sam samo na to, neki gaf što je bio, što je publika prepoznala kao dio scenarija, u suštini nije bio, pa tako čisto... Pa evo, na primjer, Spašavaj se od svoje žene, igrali smo u Pljevljima, ja sam igrao inspektora Foxa i u trenutku kad inspektor ulazi i izlazi, stan u stan, a to se desi nekoliko puta, nije mi đavo dao mira i ja pred izlazak na scenu kroz vrata sam mjauknuo 2-3 puta, i odreagovao kao inspektor Fox, kao da ga je mačka napala iza i onda sam napravio stvari, uveo sam okolnost da svi koji uđu na ta vrata moraju da se bore s mačkom koja čeka da vas nagrdi. I to je bilo malo zamorno zato što je potrebna bila koncentracija da ne napustimo mačku koja je uvedena. Nje nema ni u scenariju, niti je rediteljka. Sad, jeste, recimo, to je došlo do, baš u Pljevljama se desilo još nekoliko stvari, tad je Andrija Milošević igrao glavnu ulogu, pa smo svi ponešto ubacili i to je baš bila jedna papazjanija, tako da poslije toga je rediteljka rekla sve vas volim, divni ste, duhoviti, ali ovo nije komad koji sam ja režirala i ja bih zamolila da ako ne možete da vratite na staro, da ga više ne igrate i nismo ga više Ali to je sad smiješno, ali to u stvari nije, mi nismo bili u pravu, mislim, šteta prosto, to je jedan fenomenalan tekst, igrao ga i Hercegonovsko pozorište isto, znači komedija zabune, komedija situacije, to je potpuno ludilo, napisan fantastično, ali eto, malo, tako zna da se desi da popusti ta disciplina i da glumci malo više uzmu stvari u svoje ruke, nije dobro, ali opet kažem i neka vrsta slobode koju mi osjećamo na sceni, potrebno je i to nekad osloboditi, opet zavisno od toga šta igrate. Ne možete svuda stvarno i ne može se od predstave praviti cirkus, nije u redu ni prema piscu, ni prema reditelju, scenografu i svim ljudima koji su učestvovali, to su velike ekipe koje, kad se radi pozorišna predstava, to zaista mnogo ljudi učestvuje. A pominješ već nekoliko puta taj saradnju sa rediteljem. Ja sam siguran, vi iz Leničani dobro sarađujete među sobom i ja to se i dokazalo sa rediteljem Ivanom Marinovićem, vašim Zeleničanjem, odlična saradnja, jedva savršena filma. Ja sam se iznenadio kad me pozvao i iznenadio sam koliko je porastao jer je bio mali kad sam ga posljednji put vidio. I još on mi je i namijenio tu ulogu u Igli ispod praga, znači, ali me je obavezao da ipak dođem na casting, da vidimo kako me kamera voli i da li me voli. I možda smo bili minut, dva u staroj zgradi, ja volim reći Hercegonovskog pozorišta, muzičke škole ili Palate Burovina. I tu se obavio taj mini casting i rekao je, ako hoćeš, uloga je tvoja. Ja sam oduševio zaista. A prije toga nisam ni imao prilike da stvarno negde nešto glumim. Pođete što bi rekli, pođete u Crnu Goru, pa dok im dokažete da ste i vi tu, da nešto radite i znate, prođe vrijeme, tako da nisam se nešto nasnimao i to je faktički bila prva neka prava filmska uloga za mene i evo, nakon toga i u Živi i zdravi, ja ponavljam to stalno, možda sam malo dosadan, zaista sam mu zahvalan što se sjetio i što je imao povjerenja. Mnogo mi znači i ja volim ta oba filma podjednako, prosto. I obje uloge i glumce i cijelu ekipu koja je radila film, to je bilo zaista iskustvo neviđeno. To je sve radilo kao cingerica, što bi rekli. Stvarno veliko zadovoljstvo i boravka na Lušnici i snimanje po Herceg-Novom bilo je divno. Da li te je pratio nadimak Ćoćo iz Igle ispod
Šta je li me? Kako je bio nadimak u filmu? Ćoćo, je? igla ispod Ispod praga. A pitao me Ivan, kaže, znaš li šta znači ćoć? Ja rekao ne, pas. Pas, je stvar, jesi ozbiljan? Ozbiljan. A zašto to kažem? Mislim, ja sam ozbiljan. Zašto to kažem? Jer su mene zvali Ćoćo kad sam bio mali. Ćoćo su te zvali. Sad su mene neke stvari jasne. Jeli? I to sad je zadržalo Ali pas koji laje ne ujeda i to je ono što je najvažnije. Pa da li Ćoćo laje ili... Ne znam kako si ti prošao. Mene su zvali Ćoćo kad sam bio mali i zato mi je simpatična bila tvoja uloga Ćoćo. Rekao, evo je moj nadimak, ja to nisam čuo ni prije ni poslije, da li nisam kretao u tim krugovima gdje se nadimci Ćoćo praktikuju, ali Ćoćo je bilo kad sam bio. I to sam nekako s ovim šofro potisnuo, jer to nekako šofro je bilo kao vježbajte sad sa šofrom, sad je to sve popularno šofro, djecu mi zovu, Andreja mi zovu šofro, Teodoru šofra, svi su sad krešli na to, Ćoćo su zaboravili, samo jedna osoba, to je moj komšija prvi Vlado Perišić, on kaže, kad god me vidi, zna da me to malo iritira, gdje si Ćoćo? To je jedina osoba koja me zove, znači njemu nisam to uspio. Ali slatko je, to čijem neko, to je baš, ja sam ne znam. Ali sad si me zabrinuo kad se to znači pas. Dobro, pas može biti Maltezer, a može biti i Newfoundland. Ali da li si razmislio zašto su prestali da te zovu Ćoćo? Prestao sam. Ne, upravo to, kao vježbajte sa šofrom. Brate, ko smije da te pozove? Ne, od je postao ekonomski tigar, sad ga više ne zovu Ćoćo. Da zamalimo mi Dragutina da izbriše ovo u montaži, da ne bude vježbajte sa Ćoćom. Nećemo ništa. Pa šta znaš, šta ti fali? Evo, ajde, ja sam malo prije spomenuo, pošto sad da ne ispadne da smo svi na tebe navali. Mene su u osnovnoj školi u Zelenici zvali Čuba. Pretpostavljam zbog frizure. Radi čubice ovdje koju sam stalno imao. I onda poslije u momačke godine ja sam pokušavao da pustim kosu. Pa sam nosio malo minđošu, pa sam bio rocker. Nije se to Zeleničanima baš mnogo dopalo. Ali valjda, a u stvari ja nisam nikad imao kvalitetnu kosu. I to je bilo svaki dan je morala da se pere, što ja nisam imao vremena uopšte. Tako da sam više bio masa nego što sam bio oprane kose. I da bi sad, posle toliko i toliko decenija, tu gdje je bilo, čini mi se, najbujnije... Gdje si najviše tretirao. Gdje sam najviše, gdje sam najviše imao, Kemikalija sad je odjednom ostao mali heliodrom. Rigla. Sad mislim da te to sad kvalifikuje za ulogu sljedećeg pape. Pa dobro, ne znam. Treba biti, kažu, smjeran. Jednom sam te vidio, sreli smo se negdje u prolazu, davno biješe, mislim da je čak i korona. Spremao se za neku ulogu i pustio se one brkove, onim ustačosjenim ovako, pa su išli prema dolje. Ali evo sad nešto isto... Sad je nešto slično, ali tad je bilo baš za ulogu. Igram i onda ovo mi je zato idealno bilo. I posebno ovo posljednje što smo igrali Kralj Nikola, on je imao tu taj jedan, kako se ovo zove? Koziji dio. Pa Koziji je malo niže, ali nema veze, zove ga kako hoćeš. Viš, Koziji je dole. Ovaj tu uz usta. I brkove, i onda ih ja imam, to se zove mastix, jedna vrsta specijalne smole pozorišne, malo se uvije, malo se podignu. I to onda se posjedi kad je stariji Kralj Nikola, a kad treba da bude mlađi, skine sa alkoholom. I ostalo mi je samo da stavim ove bafe. To mi jednostavnije bilo. U ovoj ulozi uspomene Sare Bernard također ne smeta, nego koristi. I onda rekao, ajde da ostavim, nije sad nešto da mi je mnogo bitno, ali što sam više pod brkovima, više mi se dopada. Ne znam kako mi stoje, ali ono kad se obrijem izgledam kao nešto, znaš, nekako mi... Onda ti fali čuva. Izgledam sebi manje muževan, ne znam. Isti osjećaj kad sam počeo bradu. Ti me znaš cijeli život kad sam mali bio, znaš da nikad nisam Dobro, ti bi mogo i da se obriješ, ti imaš mišiće, onda to ti možda i višak, možda i mi. Ti imaš mišiće, a ti ne moraš, ali ja nemam, razumiješ? Isto bi se osjećao nekako čosao sad u ovom momentu da maknem u bradu, ne znam, nekako sam se srodio i nekako mi, ne znam. Kad gledamo one slike od ranije, nekako sad što kažeš izgledam muževnije. Meni možda bi ja nekad nosio bradu, ali ja imam strašni problem kad poslije 5-6-7 dana ja ne mogu da spavam. Meni je to baš katastrofa. Tako da rekao, ajde, ovo mogu da odne. Pa onda nikad se ne znam, za 5 dana možda se i obrijem, jer moram, a takav je posao mi kad potpišemo ugovore i kad imamo, prosto smo dužni da vodimo računa o svom izgledu i da ga prilagodimo svojim obavezama. Sad, kad se obriješ, onda moraš da lijepiš brkove, vještačke. Kad ne moraš, pustiš svoje i
To sam te htio pitat, baš koja ti najveća transformacija bila, za koju ulogu? Bravo. Šta si radio, da? Ja sam dosta, ali to je bilo možda i prije 15 godina, nešto su me bili uhvatili da igram matorce. I znam da sam igrali smo predstavu, Milena De Polo je napisala jedan super tekst, zove se Karakteri. Ja sam igrao starog direktora, koji je u penziji i nikako mu se ne ide s tog mjesta i bio je toliko star i brada i brkovi, da sam ja, umjesto da ga igram malo prirodnije, ja sam mu dao i da je skoro polupokretan i onda poslije kad sam gledao snimak, ja rekao pretjerao sam. Ali ima jedna stara uloga, poslije toga, odmah, to je jedno 3-4 uloge bila, sve sam igrao stare ljudi. Igrao sam pokojnika. Divno. Da, pokojnika koji je imao, ne znam, 90 godina. U bijelom odijelu, sav bijel i mrtav. Ima li jedna uloga za mene tako? Pojavljuje ostatku Napredak se zove, to je pisao Stevo Koprivica, Mato Barešić, čiji duh se pojavljuje u predstavi i to sam igrao onako, to je jedan starac koji je bio elegantan i prilično živ za mrtvog čovjeka. Za mrtvog čovjeka. Bio je elegantan, brz i sve, ali je bio star. I to mi je, čini mi se, nekako uspjeli je bilo nego ovaj stari direktor. Onda igrao sam par tih matorih ljudi, šta ja znam, mada evo sad, jesam u situaciji kod nas u pozorištu, ima 2-3 ljudi koji mogu, ovo ostalo su sve mlađi, tako da me vjerojatno opet čeka ta neka druga ili treća faza. Bila je jedna uloga Deda Mraza. Sa sve manje to je jedina uloga koju sam odbio u mom pozorištu, to je uloga Deda Mraza. Rekao sam, brate, i to sam ja bio mladi mršav. Dajte od ovih starijih debljih glumaca neko stvarno za Novu godinu, pustite me da idem kući kad se malo majku. Mogu li Dejan jednu, molim te, priču, meni je bila fenomenalna da ispričaš sad ovako javno. Kada si bio Deda Mraz, kada si se obukao i potrudio za svoju ćerku da je iznenadiš, kako je ona odreagovala, kako te pustila sve da izgovore. Poznala. Ali ona njega pustila, Nebu, ona je njega pustila da se izmuči pola sata i na kraju mu rekla čao, ajde molim te ispričaj. Sve moguće sam tu, ali to nije samo ona, bilo je još par djece koji su me momentalno provalili. Ja sam taj kostim naručio, kostimografkinja Jelena Đukanović iz Nikšića je to radila. U Sarajevo nabavljan materijal. Iz Narodnog pozorišta stigla od original, sjede, kosa, obrve, brkovi, sve se lijepilo i to je izgledalo fenomenalno. To je tad bio najbolji kostim u Crnoj Gori što se tiče Deda Mraza, a posebno Vlasulja i ovaj dio sav. Ja sam mislio, nema šansi. Kako sam se pojavio? Tata! Prvi put. Drugi put isto tako. I onda je neke drugarice isto. Što samo, ja rekao, pa što sam ja promijenio glas, sve uradio, ali nema, tata probija iz mene i... Dobro. Pomenuo si i ovu, stavim možda kako se tačno zove, Sara Bernard, kako se zove tačno predstava. Uspomene Sare Bernard. Zaista onako jedna lijepa priča, dvoje, možemo reći, Novljana koji su tu, i Tanja Bošković je Novljanka. I nekako je ta duodrama činila nekako posebno dobrim i podsjetila na hercegovačko pozorište. A ja sam, prije svega počastvovan da igram sa Tanjom Bošković. Imao sam sreće i toj sreći su doprinijeli između ostalog i Ilina Kovačević, i Miloš Latinović, i Vitka Vujinović, i Tanja Teljević. I nekako, znate, kad vas tako nešto zadesi, onda jedino što možete da kažete, ja jako sam srećan i mislim da je to na najbolji način i ispalo sve kako treba. Evo, mi smo prije par dana igrali u Lazarevcu i u Smederevu, 53. predstavu po redu, igrali smo po Kanadi 6 predstava i imamo još planova da idemo i da gostujemo. Gdje god smo odigrali, zaista to je nevjerojatan prijem publike a i cijela ta priča oko toga što interesuje i Tanju i mene, jer ona cijeli svoj život posvetila pozorištu. Mi smo se bukvalno predali tim ulogama od prve probe
dok smo još za stolom bili čitali tekst i Staša Koprivica koja je režirala sa puno razumijevanja i puno ideja. Tako da je taj rad na predstavi bio posebno jedno zadovoljstvo i jedno nevjerojatno iskustvo, a igranje također. Znate, kad odigrate predstavu pa kad krene aplauz, to sve se u vama podigne, imate osjećaj kao da ste do neba, zaista. I to je neka vrsta počasti za glumce kad ih tako nagrade aplauzom, da to nema nikakvu cijenu. I mi je zaista igramo sa puno ljubavi i žara i nadam se da ćemo očekati i 100. premijeru. Odnosno 100. reprizu. Ali kad sam čuo, kad je objavljeno, treba da idete u Kanadu da igrate tu predstavu. Bilo mi je nekako, mislim, pored toga što je drago, neviđeno i to, ali nekako mi čudno, ideš, ali u Kanadu da igraš duo drama. A nisi bio ni u Austriji, ni u Nemačkoj, ni u Bugarskoj. Tako, upravo niti si bio, prije toga niste išli nigdje, sem Crna Gora i Srbija, ako se ne varam. Crna Gora, Srbija, Bosna i Hercegovina. Bosna i Hercegovina. I onda tu idemo u Kanadu. U Toronto. Kaže Tanja, kao, ne, moram da vidim ozbiljno ovo za Australiju. Koja je dalja 2 ili 3 puta. I nama je zaista naporno bili, sami smo išli, nismo imali ni tehničara, ni garderobera, sami snalazili se i tamo smo snalazili scenografiju, odnosno taj producent koji nas je zvao. Tako da nije bilo ni malo jednostavno, ni malo, vaše fizički nam je bilo naporno. I za tih 13 dana mi smo bukvalno jedan dan se javili sa Nijagare u majici Filmskog strip festivala. Jedan dan smo ostavili za Toronto, toliko smo mogli, ovo ostalo, pa nismo do centra grada nigdje baš stigli, ni u Vancouveru, ni u Calgaryu, ni u Edmontonu. U Ottawi smo bili u ambasadama Bosne i Hercegovine i Srbije, tamo smo zadržali 2-3 sata. I u Vancouveru smo malo prešli s jedne obale na drugu, da eto prođemo da vidimo grad onako iz daleka. Ali dobro, to je prosto, išli smo da igramo predstavu, tako nismo išli turistički, tako da vidjet ćemo za Australiju ako budemo išli, možda uspijemo da se ukrcamo nekog kengura pa bude manje, bude interesantnije putovanje kroz Australiju. Mislim, to su velika prostranstva i tu čovjek ne treba mnogo da očekuje od da će da vidi, ali pošto ćemo da idemo, nadam se, sa predstavom i to je predstava koja se prikazuje za naše iseljenike i oni su u Kanadi, kako su nas dočekali, tu je bilo suza i smijeha i zagrljaja i svega, zaista neponovljivo. Vodite mene da vam nosim bar tehničke rekvizite ili nešto da smo imali jednog takvog borca, vidi, ovdje vidite kao obezbeđenje, može, kao menadžera, može, kao sad da nam nosi što je tebi lako sve. Dobro, da nosi vas dvoje i to sve onako. Mene na ramenu, idemo. Što nosi avion i avion? Pa ne, ako bi išao sama, tebi bih sigurno dao neko zaduženje i siguran sam da bih uradio sve kako treba. Drago mi je što imaš povjerenje u mene i ono što uvijek radim, uvijek si podržava ono što radim i zato bi sad nastavio sa jednom zanimljivom temom u tom poglavlju bajkerskom. Daj malo safta. Nodo bajkerska. Mlada Bosna, mladi bajker. A ništa je to, šta? Odakle ljubav tolika i kad sam te pozvao da budeš dio mog kluba, nisi se dvoumio, rekao si to je to. Nisam. Kupio sam i pantalone. Tako je. One baskirne, bajkerske i veliki 125 kubika skuter. Prvi dan kad je stigao, nisam skroz, ali malo sam se udario, žrtvovao sam se da ne udarim motor. Jer za 3 dana da vidite ogrebotinu na novom motoru. Ruka će zarasa, motor treba... Ruke imaš 2, motor 1. Ajde, molim. I to baš ispred samoposluge u Zelenici. Ima jedan onaj ivišnjak. Je li gledao neko? Nemam pojma. To je, ne znam, 150 kila u njega. Ja dok sam njega obuzdao da ne padne skroz, uspio sam da ga nekako zadržim. Dobro. Ne, nisam nikad pomišljao, stvarno. Nisam. I prije, koliko je to bilo, možda prije 2-3 godine, jedan prijatelj iz komšiluka
je s njim nekim motorom svojim, ide gore, da vamo tamo, pa kaže, šta ti isto ne kupiš neki motor da imaš tu po gradu, da ne pališ auto, sad ideš, parking tražiš, on rekao, jes, ali nešto nisam ja za to, znači, Pa evo sad kaže, do nove godine se još uvijek polaže na skuterima, na automaticima, poslije nove godine, boga mi, na brzincima. Hajde, to ti nije skupo, pođeš tamo, da sad ne navodim ime, reklamiram iz Zelenike naše. Da. Autoškolu. Hajde, kaže, pođeš tamo, nazovi ga, vidi, ja ne znam što mi je bilo nazovi, kaže, hajde, Jarko, ja ću samo do 125 kubika. Ma, kakvi 125 kubika, da, odmah 500 kubika položi, sve imaš te briga. Nemoj, ja znam sebe, pa sad ću od 125 da se ide gore i odoh. Moram ti reći da si izabrao dobru kubikažu, 125 kubika, sasvim dovoljno za grad. Znaš me da sam od malih nogu, 6 godina sam imao kad sam počeo voziti onaj mali motor Hondu, znaš ga koliki je. I dan danas mi je živ, to 83. godište. Znači, cijeli život u motorima, znaš da sam vozio velike i male i ja mogu kompetentno da kažem da je za ove naše prilike do 125, 150 kubika nešto idealnije. M zbog gabarita, M zbog potrošnje, M zbog registracije. Zbog točka 16-ice, pa ti rupe ne mogu skoro ništa. Tako da si ostani na 125 kubika i to sve. Hoću, meni to sasvim dovoljno. Sad me zanima da prenesem i na neki način ispromovišem i to. Napisao si pjesmu za nas. A mi smo, reci odmah. Naravno. Motoklub Bezbjednost. Mi smo se bavili, bavi se taj klub i dalje sa bezbjednošću saobraćaja. Ali imao je osnivački centar, bio i baza u Zelenici. A stani, a gdje drugo? U glavnom gradu Herceg-Novog. Kafe bar Gato, osnivačka skupština i tako dalje. I zamolili, ideja nam je bila da napravimo pjesmu za djecu i da je profesionalno napravimo, da bude sve to kako treba i da to ispromovišemo kao jedan vid marketinga, da se pažljivo vozi i tako dalje. I ja kažem, ko bi bio najbolji da napiše pjesmu, je li čovjek koji ima, ja mislim, koliko imaš nagrada u finske, znači preko 70 je tvojih tekstova. Ali sve te nagrade nemoj da smanjuješ sad, nemoj da smanjuješ, ali nije bitan problem. Nemoj da smanjuješ, preko 70 tvojih tekstova je i da kažem i doživjelo i promociju kroz neku pjesmu, mislim kroz muziku, aranžman i tako dalje. Pjesme za djecu i... Ja kažem, ajmo da vidimo, ja sam dobar sa Dejanom Đonovićem, on je zato, ako iko može napraviti pjesmu za djecu, to je on. Sjeo sa njim, u par rečenica smo se dogovorili. Napravio je 3 verzije pjesme i to za kratko vrijeme. I jednu smo izabrali kao favorit. Pjesma se zove Ne brže od života. Tako je po onoj akciji koja je... Ne brže od života, nego po tom smo napravili Ne brže od ljubavi. Ne brže od ljubavi. Tako je, ono je bio moto, vrlo poznat i popularan godinama i onda smo iskoristili tu... I onda smo mi išli da to bude kao što uvijek kad radimo nešto, radimo savršeno. Onda smo srednja grupa od D-Mol, od Danijela Alibabića i nam je to otpjevao. I odlično je snimljena pjesma. Aranžman Snežana Zeković u studiju kod, kako se zove studiju u Podgoricu, profi. Aranžman je, mislim, Snežana Zeković radio. Ćosović, bravo, Ćosović. Nema. Glumi ove stare ljude, umne i sa dobrim pamćenjem. I otpjevali smo to, odnosno odrađeno je u profesionalnom studiju, tako da je ta pjesma doživjela svjetlost dana. Ja njima pjesmu, odnosno ja nama pjesmu, oni meni 003. Tako je, počasni član, broj 3, dobio je uniformu, dobio je sve i tada je postao zvanično bajker. Čekaj, sad dobio one maskirne gaće s onim pojačanjima? Da, sve. Sve, jo? Sve. Majicu. Aj, si imao na laktovi, znaš ono kad se... Kupio sam neku jaknicu koja ima laktovi i to. Dobro, lijepo druženje, lijepa i priča i korisna za... Divan je taj osjećaj slobode na motoru i naravno treba biti pažljiv, to je baš igračka koja je vrlo, vrlo opasan. Treba biti koncentrisan, odgovoran, disciplinovan, otvoriti svih 6 očiju i 4 uha i ne voziti druge ako baš ne moraš. Ja sam prilike za to. Paziti na onu mačku iz predstave. Da. Mačku i... Skočio mi je bio jedan psić. Imali smo sreće i on i ja. I motor.
Jel ti se desilo nekad dok voziš motor sa tim tvojim iskustvom dosadašnjim, da neka mačka ili pas tačno čeka samo tebe da pokuša samoubistvo? Pa nisam o tome razmišljao. Rekli su mi, nemoj da razmišljaš dok voziš motor ni o čemu osim o vožnji. Jer kad cijela pažnja bude, onda još ako počne da maštam na motoru, odoh ja u krivini lijevo, odoh pravo. Jeste, ja sam držao predavanja na skoro svim školama u Crnoj Gori, od Berana pa Podgorice. Bili smo na nekoliko ovih radionica u školama, smo bili zajedno. Bravo. Imali one pijene naočare za simulaciju narkotika, umora, pospanosti, svega. Mislim da je to vrlo korisna i pametna stvar, stvarno treba voditi računa o tome i treba što više. Ja sam za taj radionički dio za djecu zaista uvijek bio zainteresovan, mislim da je to odlična stvar. Inače, generalno. Za sve stvari, saobraćaj, pozorište, učenje isto, kroz igru, kroz... Da to vratimo na pozorište, da li su djeca najiskrenija publika? Možeš i njih tako okarakterisati? Pa, to se stalno ponavlja, tačno. Djeca su sama po sebi iskrena, oni nemaju još prosto te alatke da bi mogli da mnogo manipulišu kada je u pitanju istina, ali ih imaju kad pokušavaju sebi da obezbede neki prostor u svijetu odraslih, gdje oni moraju da se snalaze i to je i dobro na kraju krajeva. Svi mi manipulišemo na određeni način. Ali kod djece bitno to, njihov rag pažnje je mnogo kraći nego naš. I oni ono što ih interesuje, oni će da gledaju s pažnjom, ako ih interesuje, ako ih ne interesuje, neće. Odrasli hoće. Obući će toaletu, doći će u prvi ili u drugi red i trpit će šta god je ispred njih i što razumiju i što ne razumiju, samo da budu uviđeni. To je prosto tako. Takozvana elita, jel? A djeca, kad ih nešto zainteresuje, ja sad ne kažem da je ta predstava odlična ili ne znam, ali je napravljena tako da bude interesantna i zanimljiva. E sad, kad ste vi spretni i sposobni da napravite nešto što je zanimljivo, i kroz to možete djeci razne sadržaje da ubacujete. Ali ja računam da se pozorištem bave ljudi koji misle dobro društvu, a ne koji mu misle zlo. Tako da računam da i u pozorište za djecu nije ušlo nešto što ne može da se kontroliše i što nije dobro za djecu. Tako da moj odgovor je da, djeca su uvijek zahtjevnija publika i morate biti pažljivi kada birate temu, za koji je uzrast, način i kako je to urađeno. Ako ih ne zanima, jer danas imamo mnogo protivnika, odnosno, kako da to kažem, konkurencije u obliku vizualnih medija, gdje su ekrani, sve oko nas, uljepšano, sve je plošno, ali izgleda nestvarno i to što je nestvarnije više vas interesuje, a u životu su stvari u 3 ili 4 dimenzije i one su opipljive i prosto ta energija koja kruži među nama je nešto suprotno od onoga što je energija, da oprosti televizija, energija televizije. To su ipak je televizija neki medij koji nije, to nije komunikacija, to je prenos informacije. Nema razmjene energije. Pa nema. I to je ono što, sad možda će i biti već, evo sad kroz sve ove moderne tehnologije to i postoji, pa možete i vi s jedne strane, ja s druge i ostvarit ćemo neku komunikaciju, samo je pitanje koliko smo iskreni u komunikaciji. Mi kad smo u prostoru fizički, drugačije je kad razgovaramo o nečemu, nego kad razgovaramo putem nekih medija. Tamo se svi pretvaramo da budemo bolji, ljepši i pametniji, kao ja sad ovdje recimo, jer znam da me snimaju kamere, pa se trudim da budem možda pametniji, interesantniji nego što jesam. A možda i vjerojatno ću da postignem kontraefekat. Ali to je taj rizik. Kad pristanete na nešto, borite se koliko možete. U našoj privatnoj komunikaciji, to privatna ta sfera je sve manje ima. Sve je više postalo, razoren je privatni taj neki dio života. Svim javnim upadima sad je sve postalo, sve je na izvolite i svakome može da kaže bilo šta, bilo kako, na koji način i sve, to je odlično. Ja lično mislim da nije, jer mislim da ta privatna komunikacija, kad nas ne gleda niko, da je ona iskrenija nego neka druga vrsta. I zato mislim da je u tom smislu pozorište
nešto što nikad neće odumrijeti, džaba vještačka inteligencija ili inteligencija kosmosa. Mislim da je najinteligentnija inteligencija ova koja se dešava među nama. Na jednoj od pomenuo si radionice i zaista su to super mediji za prenošenje onoga što želiš da kažeš, poput stripa koji je izuzetno lak za apsorpciju, a možeš da pošalješ kakvu god hoćeš poruku da bi toj djeci edukao. Pa da na jednoj od tih radionica koje sam radio, upravo govoreći o AI-u, to mi je u tom momentu palo na pamet, dakle, šta su ta nelična komunikacija, dakle on raspolaže sa ogromnim brojem podataka koje dobije i tako, i onda i brzinom tom koju ima samo ta artificial intelligence ih obrađuje pa ti servira i ti izgledaš, misliš vidiš šta ovaj sve zna, ali ja sam tu na toj radionici rekao polaznicima aj sad ubacite u taj jedan pretraživač. Posljednji put šal je viđen, nebov šal je posljednji put viđen ispod vrata. I sad kao nestao je. I onda su oni to ukucali, dobijali su kao možda mu je spao i tako dalje. Ja sam rekao, ne, ja sam mislio ispod vrata, bacim ga dolje. I, dakle, to je taj odnos koji ne možeš da postigneš u ovoj 2D, jer ovo je 2D kakav god da je dobra slika, kao što mi imamo. A šta je u stvari, skraćeno, ću ja reći, evo ga, zaostao je, bori se protiv vještačke inteligencije. Ako napravimo vještački koja je već napravljena, šta će nam onda ova naša? Tako je. Šta ćemo s njom? Da li ćemo nju da pustimo da vlada nama vještačka inteligencija koju smo mi napravili? Jer ako se krene u tom smjeru, onda nema nazad. Jel? Dok nađemo gdje je kompjuter koji nama rukovodi životom, ode život. Šta znači AI? Kad ga kažemo, piše se, ne znam, AI, mi ga zovemo AI. To ti pozovete, ej, a onda sljedeće je već kukanje, jel? AI. Tako da, mislim, svaka čast, ali ja nekako, ne znam, to sve što je vještački meni nešto nije baš ni prirodno, a ovo koliko ja vidim da je tehnologija ovladala nama, a ne mi njom. Ovladali su neki koji su u stanju da sklope određeni neki modul ili nemam pojma aplikaciju. A šta smo mi, kako smo mi ovladali tehnologijom? Ko šta zna o tome? Ništa. Samo se čudimo i kažemo, a sad mi koristimo to, ne znamo kako je nastalo, ne znamo šta se dešava, ne znamo suštinu toga. Znači mi baratamo sa nečim što ne poznajemo. A ono će da barata nama koje poznaje u određenoj mjeri. Jedino neće da ima dušu koju mi imamo. Ali dobro, ja ne znam, meni ono što me najviše zabrinjava jeste, mislim, to je naš proizvod, mene najviše zabrinjava to što kaže, pa divna je tehnologija, vještačka inteligencija, odlično, super, sve, ali je problem sa ljudima što su pohlepni. Životinje nisu. Lav pojede koliko mu treba, zaostavi za poslije, čak zna da drži i živo lane sa strane, mislim... Zamisli, životinje imaju frižider. Zamrzivač. Ne skladište, ne bave se sitnim ni krupnim kapitalom, tako. Ne kažem kriminalom. Sad mi se užasavamo, on pojeo lane pa mora nešto da jede, tako je priroda uredila taj neki čitav sistem. A mi smo toliko pohlepni da i kad ubijemo 3-4 nečega, mi tjeramo i ono peto, nervira nas što je živo, šta li. Tako da, ne znam, kažu ljudi su inteligentni, ja mislim da su inteligentne pčele. I bolje uređene. Bolje uređeno društvo. Kako s njima stupiti u kontakt? Mislim da one nisu raspoložene. Stupale su one sa mnom u kontakt, ali nije bilo... To je fizički kontakt. Ja govorim na mentalno. To nije bilo lijepo iskustvo. One nisu. U stvari onda bi trebalo da težimo ka tome da se društvo uređuju po matrijarhatu, jer pčelinjem svijetu matrijarhat vlada. Ja mislim da je već došao matrijarhat, ali nešto se nije primio kao kod pčela. Zato što je previše trutova. Znači opet problem u nama. Opet je u nama. Previše trutova. Ne, ali sad sam čuo da postoji trutice. Da, to je malo zeznulo stvar. Čekaj, to samo zbog
rodno senzitivnog jezika ili stvarno postoji ženski trut? Ja mislim da postoje i ženski trutovi. Što bi sad se razdvajali, taman smo svi postali isti. Dajte da podijelimo sve i dobro i loše. Deki. Ne znam, ta pčelinja društva su stvarno fascinanta i to je nešto što obećava opstanak vrste. Ovo, kad smo mi u pitanju, nisam baš nešto siguran. Vidim da sve uradili smo da uništimo prvo sebe lično, pa onda i okolinu i od komšiluka pa nadalje. Kad kažemo to u tom dijelu, da bi trebao čovjek da se bavi sobom i na neki način što duže svoju vrstu produži na način da razmišlja svojom glavom, a ne preko AI-a, odakle ti u produkciji? Kako sam te uveo doktorski ovo pitanje? Jesi. Kako ti, ta vještačke inteligencije... Kako je ovo bilo? Znači, ovo je bilo kao finta šuta u košarci, znaš, kreneš kao da ćeš... Ali vidiš, kad hoćeš da kažeš ono šta i kako je bilo, možeš odmah odgovoriš. Ne moraš da sad nešto praviš, neke pauzice i nešto neke prečice. Pa ništa, kako je u produkciji... Završio si fakultet FDO na Cetinju. Produkciju na Cetinju. Upisao sam 2006. Završio 2010. Znači, bio sam stariji od većine profesora. I učio sam kao sumanut, jer me bilo sramota da sad mi ne gledaju kroz prst. Tako da sam išao redovno na predavanje i išao sam redovno i redovno sam radio u predstave u pozorištu. Tako da mi je to bio neki period koji je bio prilično opterećujući, ali uspio sam nekako. Bavi se režijom. Kad je počeo rat, ja sam bio posljednji put u užem izboru fakulteta, odnosno Akademije dramskih umjetnosti u Sarajevu. I kad sam se vratio, već bilo je ratno stanje i sve se desilo što se desilo. I imao sam neka, ajde kažemo, obećanja od jednog profesora iz Sarajeva da će da me primi iduće godine. Međutim, iduće godine bio rat. Tako da se ništa od toga nije desilo. Ja sam se vratio. I u gradskom pozorištu, odnosno tada pionirskom pozorištu, kasnije dečjem pozorištu Podgorica nisu imali glumaca baš mnogo, u CMP-u je bilo, ali nisu primali i ja sam se prijavio tamo, igrao sam Hilperika kao neku vrstu audicije i oni su me primili tamo. To je bilo 1. juna 1993. godine. S obzirom da sam sebi ostao dužan to, a nisam mogao više u nekim godinama, vas neće niko primiti, jer ne može da vas obrađuje, na glumu. Ja sam sebi dao zadatak da sam prosto, da moram neki dug prema sebi da ispunim i da završim fakultet. Produkcija je bila negdje najpametniji izbor, s obzirom da sam radio u isto vrijeme i nisam mogao da upisujem, recimo, režiju ili dramaturgiju, to je daleko komplikovanije i kompleksnije. Ja sam upisao ovo što je negdje, ajde da kažem, najlakše, odnosno mogao sam da ga završim uz rad, bez nekih velikih gubitaka i to se na kraju krajeva desilo i diplomirao sam, Boga, visokom ocjenom. Jedan od najboljih studenta, koliko sam ja dobio informaciju. Dobio paket univerziteta, neke nagrade i tako dalje, ali to je bila posljedica. Kad su me zvali da mi kažu, zato ja sam mislio da se šala i da me neko provocira. I onda kad su mi ostavili broj, kad sam ja nazvao, vidio sam da je to broj ovamo u dekanatu, odnosno u rektoratu, pa vamo isto u prijestolnici Cetine i tako te neke studentske nagrade. Tako da sam ja nekako slučajno, boreći se da se ne osramotim pred profesorima, učio kao sumanut i to je donijelo neke rezultate koji su poslije završili tim nekim plaketama i priznanjima, pa i novčanim. Ja, Boga mi, negdje kad sam sve izračunao, ispalo je da ja sam pokrio sve troškove, putovanja, boravka na Cetinju, trke tamo amo, knjiga koje sam tad kupio, sve sam kupio što su mi rekli da treba. Tako da sam ja pokrio to sve tim nekim, to se tako desilo. Prosto, i onda sam rekao ženi, vidiš, nisi ulagala ništa u mene, ja sam završio da ne bude poslije, ja sam ti završio fakultet. Tako je. A vidiš, ja sam bio na višoj pomorskoj, pa sam onda se prebacio na fakultet kad se ono nešto trebala više, a među vremena sam plovio. Ja sam bio na višoj pomorskoj. Vidiš kako smo se našli. Da. Ali mi se prevrnuo autobus u Orahovcu. Ja znam i kad se to desilo. Ali što se tiče
prepričava se i dan danas. Ali ja sam, kažem, prešao sa više na fakultet i onda sam isto bio do 10 godina stariji, pošto sam međuvremeno i plovio i tako dalje. Kad sam prestao da plovim 2007. upišem, prebacim se sa više na fakultet, neka razlika predmeta je to. Međutim, ja nisam osjećao nikakvu potrebu da, kao ti, da se dokazujem i kupujem knjige. Završio sam fakultet sa nekom vrlo niskom ocjenom, ali jednostavno nisam se ja dokazivao, ja sam se, kako da kažem, Ti si imao obraza. Ja sam... To sam htio da kažem. Dobro, to je, znaš što, nije sad ja sam nešto kao visoka etika, moral, ovakav, onakav, ali mene to nešto bilo me, a pritom sam ja bio u tom poslu već odavno. Si imao brkove tad. Znači, ni ja nisam mogao to sebi da dozvolim, i onda je bilo baš, znaš, problem. To je malo drugačija situacija, nemoj ti protiv sebe tako. Ali dobro, prosto sam, kažem, neki dug prema sebi imao da to završim i to se tako i desilo. Meni je ista plata bila i prije i poslije, jer sam bukvalno imao od početka platu kao sam završio akademiju, jer kod nas nije bilo akademskih glumaca do neke godine dok nije izašla prva ova generacija sa Andrijom Miloševićem, Dubravkom, Vukotić i tako dalje. Poslije su oni počeli da dolaze i onda je već počelo da se radi ozbiljna produkcija i onda je pozorište preraslo u dječje pozorište, poslije u gradsko pozorište i tako dalje. Tako da zaista je mnogo uloženo u to pozorište naše od strane svih glumaca i oni koji su imali akademiju i oni koji nisu. I ta akademija je vrlo značajna za Crnu Goru, pa i da kažemo i za dio regiona. Ima dosta ljudi koji su, dosta studenata koji upišu na Cetinju iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Srbije, da. Moja koleginica Maja Šarenac je upisala i završila na Cetinju, član ansambla gradskog pozorišta. I ima ih još, ali uglavnom to je i Boris Ipanović i Minja Dedić koji su osnovali tu akademiju, su zaista napravili jednu veliku stvar i mnogo neke dobre energije koje posebno posjeduju glumci. Ajde kažem sa područja Crne Gore i Hercegovine, to je neka posebna vrsta energije i nečega što recimo glumci sa nekih drugih područja iz ravničarskih predjela nemaju, imaju nešto drugo što je dobro, ali ovi naši imaju neku vrstu energije, nečega što je prosto mnoge ljude fascinira kad vide naši glumci. Ali i te pasije koja se i kod tebe vidi i kod nas kad pričamo. Ta rukama, i mimika. Ali i Primorje je takvo. Mislim da je to vezano. I kad učete gore od Italije, od Trsta pa skroz, kad se ide do Grčke, do ne znam, to je taj neki mentalitet, kažu Crna Gora, Brda, Hercegovina jeste, ali i Primorje koje također može da se računa da je neka vrsta krša i neke posne zemlje i nečega. Mi smo otkrili turizam prije par desetina godina, šta je bilo do tad? Bilo je bevanda, malo slane ribe, ovoga, onoga, i svi viču i igraju kad pričaju, tako? Znaš koja je dobra teorija što je Balašević jednom rekao, kaže, kako su oni u Vojvodini različiti od nas, recimo mi u Crnoj Gori pogotovo, kaže, eto, možemo sad od Italije, pa ovdje god ima krša, planine i to, kaže, mi pogledamo put planine, kaže, pogled se odbije od nje, vrati nam se i ona se štrecnemo i non stop smo napeti. Kaže, dok mi u Vojvodini, kaže, baciš pogled, kaže, 3 mjeseca dok se odbije od nešto pa se vrati, kaže, oni smo mirni. Vojvođanski glumci odlično vladaju kad je, recimo, salonska gluma i kad je ravan prostor. Ja obožavam, pitao zašto je to tako, obožavam kad ima scenografija da negdje možeš da se popneš, uz neke stepenice, uz neko brdo, uz ormar, znaš, nekako. To je valjda sve negdje u mentalitetu i u nama i potreba da se vikne i ja spadam u one malo glasnije glumce, to me često i nervira kako ne mogu da spustim malo i energiju i sve, ali dobro, to je sad pitanje Ali taj glas te je nekako i obilježio, tebi je taj nekako brand mark je tvoj glas koji je onako dubok, koji je onako, a ja sam ako muškarac da ne svete ovi neki drugi aktivisti da je to ovako boževan. Možeš ti tako, ali ima on i visoko. Svi kad imamo potrebu nekom nešto da objasnimo ili da budemo veći od nekoga, odmah krenemo od ozdo, krenemo u govornu lagu i završi se negdje gore i tu se izgubi snaga. Govorim zbog onog što si sudio, što si bio porota za ove naše maškare, odnosno ovaj karneval koji se... Koji je, ima ih dosta. Bilo je raznih. Ja sam pisao neke tekstove isto koji su bili
Neki kažu problematični, ja mislim da nije kad su maškare i kad je to možete da kažete. Ali spaljivanje karnevala, tvoj glas je bio taj koji mu je sudio, sam ja to tako razumijem. Zavisi da koje sam godine. ja ne bi dobro bilo da sam ja među sudijama, nikome, a možda ni samom sebi. No dobro, ajde, možda sam ja malo previše prijek po prirodi. Nisi. Evo. Nego, rekao si, to me ovako zainteresovalo sad, pomenuo si FDU na Cetinju, dakle, koja je super što je osnovano, super je što je ta pozorišta, nabrojao si ih par, u stvari jako značajne stvari za unapređenje naše kulture i pozorišta, a koliko znače, recimo, u tom kontekstu i festivali. Jer mi imamo ovdje jedan sjajan festival, HAPS, koji je zaista jedna stvar koja može da bude slobodno na nivou kada govorimo o unapređenju i doprinosu umjetničkog stvaralaštva, pogotovo u pozorištu, na nivou ovih institucija koje si pomenuo. Evo jedna paralela da se povuče između ajde kažemo, dvije studije slučaja. Prije 10-ak dana zvanično je osnovano dječje pozorište u Kotoru. Da. To je, recimo, jedne strane fenomen, tipa imate decenijama od 1993. Decenijama imate festival, Kotorski festival pozorišta za djecu, i taj festival je poslije 30 i nešto godina iznjedrio pozorište. To je jedan model. I on je uspio. Ovdje kod nas se dešava da jedno pozorište koje je napravilo festival, da je taj festival postao veći od tog pozorišta. To pozorište čak nema ni svoje prostorije. E sad, šta se tu dobije, šta se dobilo, šta se gubi? Bojim se, vamo dobijamo festival, gubimo pozorište, a vamo gubimo festival, dobijamo pozorište. Ali nećemo izgubiti festival zato što će sad pozorište, vjerojatno od iduće godine, odnosno od septembra, da preuzme ovaj festival. I neće se izgubiti ni festival. A ovdje ne znam šta se planira, postoje razne ideje i želje i motivi i potrebe, ali kako da vam kažem, ne znam na koji način će to da se riješi i da li će da se riješi. Ono što sam siguran da Herceg Novi stvarno bi trebao da ima pozorište. Ne trebao da bude veliko, neka bude i producentsko. Jedna mala struktura koja će da se bavi proizvodnjom predstava, produkcijom. Možda je recept Tivat što radi, kulturni centar. Pa Tivat je to davno počeo, ali da biste... U Tivtu je tad bila Milena Radojević, koja je podigla sve to na noge, napravila je odličnu organizaciju, bila prilično nemilosrdna i zahtjevna, a to znači da vi morate da uđete u Herceg Fest, da ga reorganizujete i da napravite jednu ekipu sposobnu da može da izdrži. I ovi su se učili godinama, nisu ni oni znali. Da su sposobni da podrže produkciju jedne pozorišne predstave. To uopšte nije jednostavno. To su specijalizovani neki zadaci koje ljudi moraju da rade i da nauče. Da ih rade od rekvizitera, preko organizatora, to stvarno ima dosta posla i tu mora da postoji podjela posla vrlo precizna, inače nastaje haos. Znači, pozorište nije centar za kulturu, niti je kulturni centar, to je potpuno drugačije. Znači, vamo je sve, mora da se zna ko šta radi i svako odgovara ono za šta radi. Tako da, ne znam, ja bih to sad, moja želja i kao i vaša sigurno da se i nama desi da se osnuje pozorište i da krene da radi, a sad koliko je moguće spojiti Herceg Fest i pozorište u jednu kuću, nisam siguran, a koliko je moguće na jednoj sceni da budu jedna i druga institucija, ni u to nisam siguran, a da li se može naći još neko rješenje, također nisam siguran, tako da sam ja uglavnom nesiguran po tom pitanju, ali ako postoji želja i potreba stanovnika grada da ima pozorište, onda ja vjerujem da ima načine i da se to dobije. Dok ne postoji nekakav masovni odziv i ideja da to postoji, a to u Kotoru postoji decenijama. I što se kaže, ajde ovim riječima, upiralo se, pa je i tadašnji Filip Vujanović obećao bio pozorište prije IHH godina. Pa još ništa nije bilo. Pa i prije nekoliko godina jedan obećao, pa drugi, pa na kraju... Svi su obećavali, ali nikako da se to desi. Znači, potrebno je vrijeme, to je proces i ne smije da se odustaje.
Vamo je bio aktivan festival koji je stalno i preko Petra Pejakovića na kraju krajeva gurao tu ideju, jer to mora stalno da se vrši neka vrsta pritiska, ali morate i da imate podršku stanovnika grada, koji možda i sad u ovom trenutku ne misle da nam je to najneophodnije i najpotrebnije. Zaista Herceg-Fest radi dosta stvari i vrlo je, koliko ja uspijevam da pratim, vrlo je programima i obimom programa, vrlo opterećena ustanova na jedan manji broj zaposlenih. Ali dobro, to sad, tako je kako je. Tako da mislim da je negdje kulturni život prilično ima događaja, da ne kažem strip festivala koji je zaista za jedan period, pa ne baš kratak, ali relativno brzo osvojio sve moguće standarde i postao masovan i postao festival gdje dolaze ljudi sa svih strana svijeta, tu nema šta da se kaže. A eto, mislim da bi zaista jedno pozorište bi nam baš lijepo. Onda da time i završimo, a? Što se tiče da završimo početkom. Što se tiče Dejana, mogli bi ovako pričati i satima, okvir naše emisije ne dozvoljava, što ne znači da mi sad nećemo sjest malo i porazgovarati o drugim temama, prisjetiti se nekih naših zajednica. Uz sir. Onaj strašni sir. Koji nam koji ti se najviše naš domaćin dom kulture. Koji ti se više sitio, sa tartufima ili ovaj sušeni, onaj što se maže ovaj drugi. Daj, sušeni. Favorit i mene. Sosom od paradajza i začinima iz Zanzibara. To je to. Ništa, deki. Dobro, hvala vama što ste me ugostili. Evo da popijem tu vodu, poslije sira slanoga. Poslije idemo po majicu. Idemo po majicu i manje više sve smo završili. Nadam se da nisam bio dosadan. Sam i drugi put vidite, pa nađete nekog pa ćemo to opet. Se bude interesantno. Hvala puno. Meni se vas dvica bili interesantni. Ja sad. Sjajno, zato što smo čutali cijelo vrijeme. Ništa, to je to. Hvala. Hvala i družimo se. I završen je još jedan novi podcast sa Nebom. I Šofrom. U Nautika zgradi u Domu kulture. Sljedeći put vas čekamo i opet još jedan od izuzetno zanimljivih gostiju koji je povezan sa Herceg Novim. Ćao. Pozdrav se.